Godine 324. Konstantin je sagradio prvu baziliku Svetog Petra na Vatikanskom brdu, tako podigavši pravi spomenik crkvenoj moći. Ali on nikada hrišćanstvo nije učinio zvaničnom religijom, upravo suprotno. Zadržao je zvanje Pontifex Maximus, što bukvalno znači najveći graditelj mostova, koje su dobijali oni na najvišem položaju u starorimskoj religiji. Sve pape su do danas zadržale to zvanje. Ubrzo biskupi počinju da se svađaju oko tumačenja vere. Kao svetovni vladar, Konstantin je imao završnu reč kada se rešavaju crkvena pitanja. Takvo stanje za crkvu je nepodnošljivo. Proći će još nekoliko vekova pre nego što se situacija konačno sredi. Godine 330. Konstantin napušta Rim i preseljava prestonicu Rimskog carstva u Vizantiju, u Konstantinopolj. Rim se brzo raspada i stvorio se vakuum u vrhu vlasti. Vode se i krvave bitke za papstvo. Jedna se dogodila krajem 366. godine. Dok su se dva biskupa, Ursin i Damas, borila da postanu pape, njihove pristalice su se sukobile ispred crkve Santa Maria Maggiore. Na kraju su se Ursinove pristalice zabarikadirale u bazilici. Njihovi neprijatelji su se popeli na krov i zasuli ih kamenjem. Ishod je bio porazan. Više od 100 ljudi je poginulo. Damas je postao papa, ali njegova vladavina je obeležena nasiljem. Da bi to anulirao, postao je prvi papa koji je prihvatio naziv naslednik Svetog Petra i rimski biskup. Ove titule od tada dobija svaki papa. Petar, pod uslovom da je uopšte bio u Rimu, nije bio ni papa, ni biskup. Ova počast mu je ukazana mnogo vekova posle smrti. Položaj pape sad privlači toliku pažnju da čak i najstariji predstavnici hrišćanstva pribegavaju svakakvim oblicima nasilja kako bi ga zauzeli. Ubrzo će čak i beskrupulozniji ljudi uspešno zauzeti položaj pape. Ali crkvu stalno ugrožava i spoljna opasnost. U 8. veku, kada su Lombardi, varvarsko pleme s Baltika, napali Italiju, svi su se veoma uplašili, pošto crkva nema vojske. U zimu 753. godine papa Stefan II. Kreće na sever. Sreće Pipina, moćnog franačkog vladara. Nikada pre jedan papa nije molio svetovnog vladara za pomoć. U svom predljagu papa nosi veoma značajan dokument. To je darovnica iz 315. godine. Nije je napisao niko drugi nego car Konstantin lično. Takozvana Konstantinova darovnica pripoveda neverovatnu priču. Konstantin je imao gubu. Paganski sveštenici su mu savjetovali da se okupa u kadi punoj tople dečije krvi. Ozbiljno bolesnog cara su mučili strašni snovi. Konstantin nije sebe mogao da natera da naredi kupku od krvi. Umjesto toga u snu su mu se ukazali apostoli Petar i Pavle i savjetovali mu da ga krsti papa Silvester. Konstantin je poslušao savjet i kao čudom povratio zdravlje. Car je svoju zahvalnost izrazio velikodušnim darom. Složio se da je moć cara samozemaljska, dok je papina sveta i stoga veća. Čini se da je Konstantin zato i otišao u Vizantiju, da bi ostavio prostora za papu u Rimu. Dao mu je potpunu vlast nad Rimom, Italijom i provincijama. Kralj Pipin je oduševljen. Godine 755. kreće u bitku protiv Lombarda. Naneo im je strašan poraz i prisilio ih da priznaju franačku vlast. Papstvo je spaseno. Sva zemaljska imanja su vraćena crkvi. Ali sve ovo je zasnovano na velikoj obmani. Papa Stefan II. Je napravio jednu od najvećih krivotvorina u istoriji katoličke crkve. Možda je čak sam i sačinio dokument. Prevara je obelodanjena tek 700 godina kasnije. U 15. veku humanista Lorenzo Valla radio je kao prevodilac i istoričar za napoljskog kralja i proučavajući Konstantinovu darovnicu pronalazi nešto neverovatno.
Za vreme Konstantinove vladavine papa nije bio Silvestar, nego Mildijad. U tekstu se pominje i Konstantinopolj, iako se grad u to vreme još nazivao Bizant. To su samo dve od više od 100 otkrivenih grešaka. Strahujući za život, Vala je svoje otkrića tajio. Objavljena su tek početkom 16. veka. Ipak katolička crkva i dalje insistira na autentičnosti darovnice. Vatikan vekovima zadržava vlast na osnovu nesumnjive krivotvorine. To nije jedini skandal u istoriji Vatikana. Godine 1033. papski tron je nasledilo jedno dete. U zavisnosti od istorijskih izvora, Benedikt IX je imao između 11 i 18 godina. Njegov otac je dao mito i on je postao poglavar crkve. Ali umjesto da svoj visoki položaj koristi da vlada hrišćanskim svetom, imenuje biskupe i ekskomunicira jeretike, gurajući papstvo u veoma ozbiljnu krizu. Mladi papa je besramni seksualni manijak. Njegovi nestašluci nalikuju na one kakvim se bave razuzdani svetovni vladari njegovog vremena. Njegove veze sa rimskim ženama dokazuju da je njegova svetost sigurno bila veoma napredna. U više navrata je zbog razvratnosti navukao na sebe bes ljudi. Optuživan je za ubistva, pljačke i zlostavljanja. 3 puta je morao da beži iz Rima kako bi spasao živu glavu. Ali Benedikt se stalno vraća. Konačno popušta pred pritiskom i prodaje papstvo svom kumu. Reputacija Vatikana nikada nije pala na niže grane. Oni u Vatikanu imaju veliku moć, ali skoro nikakve moralne vrednosti. Na kraju i naredni papa abdicira. Ipak nije to uradio na svoju ruku, već tek pošto je podvrgnut političkom pritisku mladića koji nije bio poreklom iz Italije. To je Heinrich IV. Iz Nemačke. On imenuje Klementa II. Za papu. Klement izražava svoju zahvalnost tako što istog dana Heinricha kruniše za cara. Ovim je počeo još jedan skandal. Novi papa je užasnut provokativnim gestom. Heinrich zamenjuje krunu koju mu je dao papa carskim vencem koji su nekada nosili Rimljani. Ovim potezom Heinrich se poziva na stariju vlast. Heinrich sebe vidi kao jedinog vladara nad hrišćanskim svetom. Ispostavilo se da je to bila velika greška. Samo 10 mjeseci kasnije papa Klement umire. Njegov nasljednik je Grgur VII, čovjek koga mnogi crkveni zvaničnici smatraju jednim od najvećih papa u istoriji. Ali šta ovaj novi papa planira? Grgur ima samo jedan cilj. On čini sve da ponovo papsku vlast postavi iznad svetovne vlasti. Grgur je osnovao čitavu školu krivotvorenja. Njen upravnik, Anselm von Luka, ispisuje papske naloge, dokument koji ide još dalje od ozloglašene Konstantinove darovnice. To je manifest moći. Katoličku crkvu je osnovao sam Bog. Samo papa ima prava na carska znamenja. Svi knezovi moraju papi da ljube noge. Njegovo ime je jedinstveno u celom svetu. On sme da smenjuje careve.
Rimska crkva nikada nije grešila i prema Svetom pismu nikada neće ni grešiti. Heinrich se sveti, zahteva da Grgur abdicira. A on je očekivao ovakvu reakciju cara i suprotstavio joj se najmoćnijim oružjem crkve u to vreme, ekskomunikacijom. Ona je važila za Heinricha i za sve njegove pristalice. Dotad se ni jedan papa nije usudio da napadne jednog cara na takav način. Svetski poredak ranog srednjeg veka je počeo da se ruši. Šta ovo znači za Heinricha? Germanski car više nije mogao da se sahrani na svetom tlu. Njegov brak je poništen. Čak bi i njegovo ubistvo prošlo nekažnjeno. S verske tačke gledišta Heinrich je odmetnik. Sve više njegovih pristalica ga je napuštalo. Da bi zadržao carstvo, moraće da se pokaje. Što znači da se potpuno potčini papi. Heinrich je tragični vladar koga čeka takva sudbina. U zimu 1077. godine on sa svojom ženom i novorođenim sinom kreće na naporan put preko Alpa. Odredište je zamak Canossa, koji je pripadao njegovoj rođaki Matildi od Toskane. Ovde, u brdima kraj Modene, Grgur čeka mladog cara. Posle nekoliko dana razgovora između Heinricha i Grgurovih pregovarača, određene su mere pokajanja. Odeven samo u košulju od kostreti, Heinrich se pojavljuje pred zamkom. Sva njegova carska znamenja već su preneta papi. Heinrich traži oprost, ali Grgur ostaje neumoljiv. Papstvo je dostiglo vrhunac moći. Grgur je nemilosrdan. Ostavlja cara Svetog Rimskog carstva da se smrzava na velikoj hladnoći 3 dana i 3 noći. Heinrich okajava svoju hrabrost, modar od hladnoće, a zubi mu cvokoću. To je najsramnija situacija u svetskoj istoriji. Tek 4. dana i tek posle preklinjanja Matilde od Toskane, Grgur konačno popušta i povlači ekskomunikaciju. Bitka za vlast je odlučena u korist pape.